Uburyo tubeshywa abanyarwanda bagamirizwa uburyo ki rugby iri mu bigo bya primaire bisaga 176 kandi nyamara bikorwa na Friend of Rwanda idafite aho ihuriye na development y'umukino hano iwacu mu Rwanda. Ukibaza federation ibikora ryari ho banivugira ko bafite ibigo bya segonderi 76 bikina umukino wa rugby, ariko imikino yabyo ukayireba ukayibura, amaklub akabura abakinnyi, utibagiwe ko nta n'amarushanwa bagira. Ibi biraturuka ku kiganiro Perezida wa Federasiyo yagiranye n'umunyamakuru ku kibazo yari amubajije. Ubu dufite amashuri agera mu 176 akina umukino wa rugby muri za primaire, tukagira n'izo segonderi nka 75 zikina umukino wa rugby, kandi usanga no mu marushanwa ari handi bahera mu rwego rwa tuvuga rwo hasi rw'imirenge kuzamuka bakina. Bituma rero ubona ko iterambere ry'umukino wa rugby twahereye hasi, dufite icyizere mu gihe kiri imbere yuko abana bacu bazitwara neza. Ibi byose biragaruka ko nta marushanwa abo bana babona biteguwe na federasiyo, kuko usanga ari ibikorwa bya Friend of Rwanda byiganje.